Jien kont nitkaxkar mal-art. Inżomm il-mami mingħajr ma titlaq mid-dar. Kont vera egoista, llum hekk ngħid li kont egoista, ma x'tant kont inħobbhom u vera xtaqt li jirranġaw l-affarijiet, imma mbagħad meta bejt niġi f'tiegħi u nitkellem forsi iktar mal-mami, they deserve both to be happy after all. Ħasra inti kellek dik il-ħolma. Eżatt. Dik il-ħolma li vera li kisrulek il-ħolma, ġifieri naħseb inti lanqas kont qed tara l-feelings tagħhom. Inti l-ħolma kellek. I had this family picture, the perfect family picture li jien qatt maċċettajt li nkisser. Però il-ħajja tagħhom u b'xi mod jew ieħor, ovvjament by time, kelli naċċetta li la huma l-ewwel u laqqas huma l-aħħar. U kelli ovvjament inħallihom jisseparaw u nħallihom jgħixu l-ħajja tagħhom li xtaqu.